Tata sa sisin parlok pero yapin ibiyang saya kani ka tournament ka bamanta kata kadai ka giveaway ka tournament giveaway DJ Alok kat ki bajop nang ne ngan I giveaway dau DJ Alok te kini gede ta ki player ki be simpen taya kan ka tournament ka jonga ka giveaway ki bam padon rew tau DJ Alok te nomor bun ki baya komen hapo ka channel jonga baong ba sumpah se I giveaway DJ Alok te hang ne ngalai ta DJ giveaway DJ Alok tang ba kat ki ba job ken tang ki ba job te ngangai bakin ya lekai bahan amar ki ya kwa ya tau DJ Alok te to menta ngin ya start no ya kata tournament ka jongi giveaway DJ Alok so ngai ngila sedang ya kata tournament ka jongi kata ka giveaway ya uba DJ Alok kat ki bajop kin yo uba DJ Alok te ngin ya pe ya kata ka jing lekai mano ban yora ya tau DJ Alok namar ki ya kwa ya ki ya thang ban ya tau DJ Alok te ne kat ki bajop te ki la yo ya tau DJ Alok te ngin ya pe no menta kin mano ban yora ya tau uba DJ Alok ini dia cai who am I kakateng who am I Tang ini page mana ban yora ya tahu ba DJ Alok. Te ki bam pat ya subscribe lam ya ka channel jong ada somba to ya subscribe lam ya ka channel ka jong like ya ka video share lam sik perlo ki jong piru comment la da pi kwa ye banong. Bat ngan yai bu bet ya ka tournament haman la ka sible te ki ba kwa ban join saya join kloy ya ba full kloy karum te tangkum cai te kublai shibun ya ki joki bala ya support yang aru. Te tonang ya support kenang ba ka tournament kandang yai don susu ngan yele suki pasuki ban penhe ya ka tournament ka jong So ini dia cai Bak Prince, TM Prince ni kemudian ka kerteng la long stylish. So persis standard menta ka kerteng ka long standard te ban pronounce pat ban page pat bam itu itau shu la long kuma pu siar ka kerteng ro. Oke so aja ka badon Ibak Prince don brew, Ibak Prince layu I badon brew hang tu co Ibak Prince layu headshot. So Ibak Prince layu damage biang da ka karnan cek. So to Ibak Prince iklan yo pendap ya coy Ibak. So cai Ibak ilakrat na juga badon ini Ibak Prince, cai Ibak Prince la persyang ban push yo lese. So tongin page mentah. Ibak Prince ila leg oh Ibak Prince ila yo ban kill ya no tu. So Ibak Prince ila yo ban kill si sendan. Si sendan si pendap Ibak Prince ila yo damage bang ila yo ban kill biang Ibak Prince ila yo ar kill. Hapo pick. Salah. Headshot semaro karena salah. Haram jada mau Ibak Prince coy Ibak Prince la. Huri-hurai la ai damage ila kill. Tuh, umde huri-hurai dang yo ar kill ya. So ini dia IKF IKFI IKFI cho IKFI IKFI rồi layo sikil kami ban spectate to melelai ya ingin saya spectate sibit dulu cho hai kata jaka balaya fight hang ta kin ngin lik pet bakam song sik kata kapit kai ro toy ba prin la lik no ya no ngam tip jangan pada ira hai kata jaka ba la kami song sik ban pit kai dengan nyelek ban wat hai kata jaka baladon bakam song sik hang ta kin ngin song ban ya pit kai bakam da ibang kan yat dah are ini we iba te I le ayuk tip hane ha po factory isu tia kai pengat hang po factory ikerteng ide inubra idon hapo kagil hu amai wow kakerteng bakakam cho aku beli shibon flash benta so because lagi ibrewang che Toy because layu ibreu badan brewang ci klem yo damage ye tang bay la pen mapat ela da pas ya da ka famas tada dam dam toy cuy lawan push aja ka badan iba because ilayo damage ilayo headshot ilayo i klem imis ite ilalik tapi nyaba imis ta siat katuru te ilalik no
Try because ilaling no namar ba imis katu. Ha katu ila ilate ini ba max ne ila ilate ba insya ba insya ban sian yala di tang ba iba because ba de imis de imla pendir te batang sikuliru te ila yam na yala de kan. Ini pe ha jaka kam isong shit kan. Join ni KFI ila yo arkil. Cho ang này lại phai, ang này lại phai, ang này kia là ya phai. Rồi lại sao damage biếng. Rồi lại sa damage tăng bên lệnh nọ, lại sa damage tăng bên lệnh nọ. Ikem healing repot yala deh, namar iba ting ban healing yala deh, badon kali Lamborghini yang ti. Cuy iba Lamborghini ila ya kill iba Lamborghini. Di mana itu? Ihu amai. Ihu amai ila yo sikil. Cuy ihu amai ila sa damage biếng. Coba kibri kibadang im kisah setang arpo argot. Coba hang ner layak fight. Coba ini i kongkong ila sa damage. Are ini ibaba no bra. Kerteng ya ayala de ibaba no bra. Te nado manen hando mantan ro idang donang ni apo factory hi iklan padan ya ayala de ro te sibit ini kun kumna chip ngam tip ya kata. Oh, stang belai no. Pi stang belai no. To ilai healing ayala de ini pro ni. Pro ni 9AA chun chip. Cho. Sedang man push go. Mandup ibang kata kapit kai. Cho ila yo ban damage. Ila shoot ban damage kai. Iklan pat yo ban kill. Thì push nó cảnh. Cho ila push. Oh ho ho. Ila ya ila de daw zipline handa ya ila don basiat ang bampat day way kuliah te iklan pat sa damage ya ram. Cho ila sa damage mentak kendian. Cho ni pro ni ila moj ban revenge ya itu iba siat pan damage ya kendian iba supan pangkai ya. So pro revenge ila yo ban damage. To ni pro ni idang healing ya lah deh. So balai mentak kasi tip kanet kadan problem bat ngah mentak kasi.
Jangan layar fight. Iproni ila change ke position. Trời chui lại lên nói chui bà rồi tiếp lupa bấm dan jaka ju he rồi. Trời ni đi chạy ibana. Chạy ibana ila siya damage. Ibana idang healing. Kita ini KFI ila yo like kill. Wow. Trời KFI ila siya damage na ini 18H, 19H, 19H. Trời KFI ila lên nói là siya siya na din jong Israel ese. Trời 19H ila yo ban kill ye trời bakil ye KFI. Trời hang ne ila sedang ini no braban mi pertainment ta. Stang bendai. Stang kan yat tang lada pi. Ai tu steering jong tu kali jong pisah left kan yat ula dai zo ula lenyo. Ni proni ru idang sahi pat lek dah. So ini no brai claim healing lada na do menen tarai claim don kita ki fast edge kita ki edge kita. Yo lese. So ini brai layu ibru biang temai claim lek tan rasyo. So dai. Ini brai la shim dau medkit ban healing no yala deh. Kibri bisa stang rengot dengan pekin mana utai ban yora atau DJ alok. Off. Oke toh no bra. Ngamut ki badai nganang mut ki bayale team up tama kim der ki bayale team up ngam tip ki mut yale ayu hang to. Teto ini X killer ilayo wan kill je ibamut. I walk around like that.